Sa MC aniversário é uma bot no labarik niang ninia agenda laiha diferença bot. Mas vemos depende ba contexto celebração aniversário refere. Lorong diak baita hoti ta suru malu faliha hone channel olanya freita sa espera kata ka suru ta bot sira conexão ne bidiak tanita fiar katak maromak negração ne bensa na fating hamutuk hoita hotu. Diak maluk sira iha oportunidade ohini ang hawa karakatu kuliah kona ba o insa sa MC iha aniversário labarik niang no emabot niang. Sa MC aniversário emabot no labarik niang ninia agenda laiha diferença bot. Mas vemos depende ba contexto celebração aniversário refere. Celebração aniversário natalício kalau rumores idane família hakar celebra iha ambitu família nucleo ka inti ka hakarak iha ambitu celebração ne iha ambitu família bot. Se celebração ne iha família nucleo ka inti des então honinia agenda Alessandro Irmai. Agenda é simples. Primeiro, telefone abertura rumah husi MC. Exemplo itah tenona MC ida niamak iha responsabilidade haluin sapara depois celebração ida ne rame. Também MC precisa atenção, telefone saída mak precisa usar para depois glori emahotu bai ambiente aniversário nia. Exemplo nia labari kan nia embot. Exemplo, ita kuliah di Hanone. Se halo celebração kalange, tadi yang kalandiak ba família sirahotu e especial amnia kalandiak no kalang solok ba ida nebe halo aniversário e halorong ohiniang. Grasa maromak niang hamutu ko itabot e espera kata ho tinang nebe mak itabot hakad dadaun ohiniang bele halo itabot sai exemplo labari kali kita dehan sai oang nebe tiak liu sai oang nebe mak hamtau maromak hetan bidanaruk no hetan grasa no bensa wine karik ne mabot no se ita kuliah tuir ne mabot no ita bel halo satu how tu sente katak ita tu nebe mak marca presença iha família intine iha responsabilidade atu bele halo ne contente halorone ba. Pois segundo sunulilin. Terceiro, oração, 4, hulilin, e depois 5, quakek, depois nem forrankek, hitu, hanhamutuk, depois tempo livre e encerramento. Bebinha tempo livre, hauhanuin família bela decide, cara kalau atividade rumah, kahalo permainan rumah ho labarik sira, senia labarik, sema bot, kali ke conversa hamutuk, kalau iha atividade rumah ne depende família ne decisão. Se karik aniversário loromores ne iha ambitu família bot nebe karik mistura ho tradição rumah antang ho ninia agenda Alessandro Irmai. MC na fatin MC sempre iha lefang rumah. Mas bem que tá haluha kata kung hira ita MC ita fosai ita ledit agenda ne hotu kedas. Depois mah kita hatete filafali kata tu irmai ita sei hahuda daun ho itania agenda nebe makiha. Primeiro MC. Nah, iha MC niang ita começa kuliah lefang rumah. Nebe mak belelori em hotu atu bele sente situação dane i liu quando idane celebra hanesang halo festa kedas nebe convida ema barak kita haluha halo insa para condição ka ambiente ne rame para depois ne sai hanesang cerimônia idane bemak bel halo emala haluha ihaninia vida toma dia ninia agenda mak hanesang primeiro lefang abertura husi MC segundo lefang rumah husi emana be halo celebração tinang niang exemplo nia jovem ona nia hatene kuliah ona ka nia ema adulto oportunidade nia nain mah kuliah pa ema sunulilin 5 reja hamutuk e depois neng hulilin, pois hitu quakek
nolo que sampanya ne beben quando ema bot sampanya mosiha. Pois fohankek ne hauhanuin se labari, kanto ni inang aman fo balabari, se mabot karik ni hakara fokek ne base, conforme ni mak desidi. May bemos ita bele halo hane sang kejutan rumah. Lilu joven sira karik bele halo kejutan rumah karne fone doben, ka wensa, depende coordenação família niang. E depois de fohankek hotutia, kita haluha ihamos karik hanesang ohin mistura ho kahur ho tradisang niang. Então iha momento ne ba karik depois de fokek niang karik família hakara kalori kalori buat rumah entrega ba ida ne bemak halo aniversário ita le tutuir malu par depois ira bele mai entrega no wenhira mai entrega ne foto hamutu keras. E foto hamutuk nemos atur keras par emane foto ne di dia. Tambita quando sai MC, ita haloin sapar depois emane festa ne rame, no ema sente katak ninia ceremonia ne la dia. E depois han hamutuk e tempo convívio. Na iha tempo convívio bem iha parte aminiang, exemplo iha município lauten quando molo katu dança bem ami fo tempo fila fali baiha tenda ne nain. Depois ne hatolha fong rumah para orsida quando ema convívio com a dança né kita cria problema hal sangai. Depois 11 loketenda ya loketenda quando aniversário exemplo ema jovem karik bele halo balong rumah taratia tu harukania tu de repente nia dobene nara maksai ka pokoknya halo insa para contente karik ferik hokatuas, karik molo katu hahu, karik ema tu entrega hadiah spesial rumah. Oke, bele halo mos permainan kikuan rumah, par depois halo sira sente contente. Iha momentu molo katu loketenda. Jadi sira hanesang hetang hadiah khusus rumah, iha momentu sira tu hahu loketenda, par depois fona fatin ni hanuin kata kuluk hahu hetang hadiah idene no ya momentu ne bane mahalo permainan hale sangne ya jadi idene telefona fating memori dia kida ba emane bema halo aniversário. Pois 12 dança livre. Nah ya dança livre ita MC bele hatona kata itania kenar atu tang matang ne remata ona depende tambah MC exemplo how quando família yang lai how ene batot mebe balung depois tama iha dança livre ne how hato keras agradecimento ba emasione bema participantes iha festa ne e depois husu pamitan no entrega processo tomakne baninya familia rasik para depois sir dança toda der kawinsa ne depende siramak atur e ikusliu encerramento ya encerramento ne hawano en geral ne familia ne tanggung jawab na mebe itamos molo kita tu entrega ba familia itamos nafatin fo agradecimento ba confiança nomos wenhira ita tu husik fatin dane bele explica basira karik buat balu ne bemak sira precisa ohin mak agenda ne bemak hau hatona itirmai hakarak tu hato katak hirak ne bemak ohin hau hato MC ni aknar importante ida mak oinsa halo abertura ho liefuang ne bebele lori emahotu tamai hasito sound solok niang o triste niang nune emane be halo aniversário honina família hotu bele refleta processo no graça ne bemak emane liu no simu durante ihaninia moristoma husi ema hirak ne be basic nia husi circunstâncias ne benia morisba tempo solo triste no buat selukta kari kena aniversário labarik niang entang liefang abertura ne prefere liu ba nine inang aman mebe kari kema adulto niang entang liefang ne prefere liu ba iha pessoal ne bema kalau aniversário ho ninia par ka nia feng ka nia lain lulu bahirak ne bema kariona familia ikarik nia jovem ya liefang hirak nemos precisa par ho condição. Segundo, MC tem que colaborar com a família molok cerimônia hahu. Nune bele hatene kera semak representa família atu kuliah, ne tiun sira ne representante ne be atu kuliah,
husinebe ninia narang no comunica keras ho parte relevante atu sira hatenemos ninia knar no ninia parte iha ceremonia loron moris ka natalisione. Nunep wen hira parte MC bolu sira karik sira hateno na kata sira tu bahlo saida. Selai dalam rumah ema phone foi uma primeira vez satu kuliah oin então dalam rumah difícil basira. Pois terceiro MC mos tem que kuliah kera sua família semak bele diri zi oração. Nah, se iha mululi ka iha madre rumah então bele husuatu sira diri zi oração. Maybe sesarani bye-bye então fohanuin keras katak oração ne halo pa agradecimento no a Tuhan hamutuk ne dalaida. Depois saat MC mos tem que preparar angkera sela iha emaruma ne bema disponível atu diri zi oração. Então MC rangkap MC rangkap sekalian diri zi oração iha parte raja hamutuk ne ka oração ne. 5. Kono bahirak ne bema kloke tenda komunika familia tahu ide hamutuk no hakera-kera naran hirak ne bema karik atu loke tenda. Neng MC bele hato kreatividade surpresa rumah. Exemplo ba joven sira bele hakera sira ne narang haker nina dobe nina naran e depois karik tahu ha balong rumah depois mak bolu la barik rumah ka nina sobrinho rumah mai tu tia halonak fera depois narang ne bemonu lesai hak forok mai bolu ne dobe ne exemplo. Ne kreatividade un satu bele halo atividade ka ceremonia idane bele rameliu tambah ceremonia aniversário ne labaku ita bele aumenta conforme familia ninia preparação itu ihaknar iku semsinian ketahaluha fo obrigado ba familia nebe fofiar ba emohototu nebe marca presença ba emohoto nebe colabora no ikusliu la bele haluha husu desculpa ba prosesso ceremonia nebe makarik la ladun dia ka ladun máximo e MC mos ketahaluha atu ihani telefon ikusne agradecer na fatin ba maromang tambah bye-bye buat hotu nebe kita liu ita fiar kata sempre iha campur tangan husi maroma ya exemplo ikus liu ita dehan ita agradecer dalai datang ba maroma nebe harai kona grasa vidanaruk nian ba itania exemplo oang itania aman itania inang itania belung itania sobrinho exemplo nune hau nebe ohin hetang knar entrega tempo tu irmai ba tenda nianain e espera buat hotu Claudia Tony Rohan ho grasa no bensang maromak niang. Obrigada barak no loron diak. Exemplo anesane ol kalang karik. Obrigada barak no kalang diak baito. Diak maluk sirah idanema kona ba. On selesai MC baiha aniversário rumah. Kita haluha kata atu belesai MC nebe diak ne laos fasil laos ohin ita sai MC diak keras. Dalam rumah primeiro ita se kuliah salah-salah, mas be esforço na fatin atu bela kuliah. Atu ita bot sira bela kuliah dia klipan iha ceremonia sira saya MC kita haluha tingki lebarak nomos aprende na fatin atu kuliah. Basira ne be makari sente difícil liu atu hamri ke oin hodi kuliah. Bele haluha molokatu saya MC bela latihan kera se espelho oin. Oke. Idane hanya sang tips tambahan det. Dia maluk sira obrigada barak baita bot sira nebe makna fatin video idane tore mata ita se surmal fali iha haune video tu mai kita lua like subscribe no mos bela foi bot sira comentário no kari kita idane importante baita bot sira kita haluha share mos baita bot sira belon sira liu se media sosial hoto nebe makita bot sira iha ita se surmal fali iha haune video tu mai loron dia